Yedi kai omo mpese omo ba brochire. Me mu obi abam se mane ma. Sa. Obi kai aha de yeden ya ba obenya adwuma ye. Unlike efie ne other places no. But me pese omo hunu se mrante na asisu ne mabawa na omo ba no. Abrabo kwan eye ba akopɛ. Sa. Eye adwumaden. Sa. Obuo anidie. Na obetumi di abobra. Now, the fact that Uber brochine doesn't make you automatically rich. So one first animal we anka ho enye. Na ye nyi trimude. Omo ye ba mu bedru am free say omadru brochine de no ano. Obo na brobo se ne ope bia. Na onam abonten sa drugs ne party akese na at the end no bo se kan wo ne niam akobam. Juu Tv. Ena mugu so hwe. Ai, ena nso ye de bibisro nkokra. Ena ebremo. Ai, yesi se wo hwe Julie Juu TV a. Julie Juu TV ni na hwefo. Ade a ye hia mo a ye pese mo ya ne se. Mo be share. Na mo like. Na mo wi a mo subscribe. Mo review comment no. Mo modern a en comment ma ye. Papa oboni o yesom se mo subscribe a ema ebusi ye immune system no ema yetumi nya more energy any more vim etimi ye program foforo e de bremo ma mo hwe abre ni abre nyina sabre ye wo ye nua ba ma bi a wa bobra abie shops ne shop no ema ho niema no ton na ya na me nwanwa se be matimi ton ma ho niema kama se ni ho ne aba enti me nua be ma Julie Juu TV ni na hwefo ema wakọ aba Me da se me mo makọ aba me bia boko de wa dom boko me pa chaw me pese wa obo odin kire ya hwefo na wo kire ba bia wo firi na afa ye de nkomo ne hyehye so me din de Benson Ntiamoa me free Techiman ba me nyini wo Sunyan military barracks. Oh, okay. Na dodo na afra wo say e din be pa na wo ba ankrofo be hu. MK had obi afra me Uncle Ben. Nya no. Eno an pesa wo bo. Bi se minim se din eno an ankrofo nim. Uncle Ben no a. Na Uncle Ben. Me pa chewo. Ebre be na wo ye wadwen se wo be bie shop kakra ka bi sei aton e ma ho niema. You started Jumadi we 2009. Na ne nyina ahyase no say na ye fa enku ni niam free efie Ghana. E de bre shops bi wo MK ha. Emre bi bae na o de ba na omo a e be se omo twabo omo pema ho. Omo pese like ni omo mpe na omo no wo ye. Ahun fin so ho abo ho so tie bo bia omo pe bia na omo de ama okay. Ebi kro ho de ba o say enemi wo bi menje. Enti ye trans hu say e wo say ya yetumi pe bia bi na yetumi ton niema no dan say obekwa akofa bro bi no abo ozudwe. Matiase. Inti no na ma wo ye wa adwen se wa obepe baabi na waton niema no. Sa pepe. Okay. Na wa wunya baabi so a woton niema no. Wo hwa niema ne ton no mu no etisen. Enye easy. Eye adwuma bi a me nuanom Ghana for ne Africa for that room ekoso kama, but it here a lot of commitment. Say beginning no wa ma wani anko ho a anya de obetumi. Ndi o say
customer service, or commitment to job, the way I only human relationship no, or saying na a wano. Would you be more in ye? Would you be more and ye? Kosua Julie Juu TV. Yenche, ye kwako jengra tuaba. Ladies and gentlemen, this is your own lady Abnacha Julie Juu. This is Julie Juu TV. Keep watching Julie Juu TV and subscribe Julie Juu TV. Thank you very much. See ya. Na menu abema. Adofo ni ahwefo ni Ghana eti baby a we beti kids as misa ose eye dem pa na be mate se wo ukọ kromu a utimi hu enema a emape because weeks ya ewa ha nyina ye milem nko a live wom just a classic ankasa onema no ani da ho nti enku susu a utimi se enku because wonku bi wo ha uko shops bebre ko bi so say da bi onwa ye den ebi ni ho enso me ba e me hu se wo bebre inti dia be pa na ebusi o ma ukọ a be ma utimi hu se o ade we se minya wo me shop e ma bepe we minya wo me shop e ma bepe enku we minya e ma yi bepe e de be ne ma wonya sa avem ne timi de toto e ma ho ne ma sa Me da say a question I want for tell bisa me pa. okay Se makoye be ma na me ton ma ho ne ma na me hu ne abaso ne ne ekọ. Adwuma no was a meka from 2009 to now, almost 13 years. Yeah, my yache. And the more I would tell mu no. Now your experience. Yeah, wakasa wote da ire na ye adwuma. Uhu we say we efe, we be kusi. And na ye nuanom ma no so bi o mo ba o kire say oh, ade we na ba. E bo modi so obenya bi. Ebi kura ba okita picture. Okay. Not their bro. Nti we so no na yekoye nim kakrakra. Nti mi do bibia se o moboa. Why are dear dudu? Why are dear? We dear. Ghana ma ya bo abaso because obema wetimi bie e ma shop ton e ma nku eni nwi ni ade a che wo ba ha se nso a ye busy place. Bibia wo penku bia wo pato bia wo ba ha wo benya bi. Wig bia wo pe e de aye uti abo uti ana wo hye enso wo ba ha wo benya bi. Sama medical ka me say aha eye me lame mu amu ni we ga me pe o wo bi wo ba ha say ya wo benya bi twa yesese a ye kwa kwaje nkrato aba. Ladies and gentlemen, this is your own lady Abnacha Julie Juu. This is Julie Juu TV. Keep watching Julie Juu TV and subscribe Julie Juu TV. Thank you very much. Menu abema enwi ni nku ana oton ana oton bibi foforo ana wo get transfer ni ade nso ka ho. Emi de se obisa. Transfer na wo hwe aye ade tutura de she dwumadie we ase. Na eye wo fie. Be 17 years ago. Okay. Nti enumu ana wo hwe aye de ekun no supply ni niam e ka ho. Nti transfer de ye kapa MK ha de ka me na me sha ase. The transfer na ye dwumadie we fa pempa. Nti transfer de number 1. Okay. Ena ne tosu bio. Ye ton niam different say ye kro mu nro Coco ni bo fruit ni ne na nyina. Coco ni bo fruit ye coco ye. Hey, wo mama de amra ha o. Hey, wo kondo coco ando pa. Wo se Ghana de ye breakfast ye coco any ko se ana coco ni bo fruit. Wo sori anopa na ope coco a metin kensefo. Mo mama de amra number 1. Shop no meto coco. Na o kasa no. Okay. To us papa. Hair salon se wo hwe ha ye hair salon wo ha. Me wa ma ho so a so to nwi wo ha o mo atumi siesie wo fe nti no na je so obi to nwi wo ha obi to nwi a e ho ano de ko salon ho no akwakoye ni ti why are there unim wo kasa no kan bibi se wo sha ase ye transfer no 17 years ni that means wo ba krom ho ache no correct Oba hajo. Oba how the baby. MK ha me 21. Eni ebesi wo hene. Emrante ahene. Mi ama bana bazo. Metin kids say mo pemrante ahene a.
momra ha say because wache wo krom ha me nua bema me pese wo efutuo bi e de ma adofo ana wo pe wo e de ma business say obi pese obi a business say ne wa bia bia me pese wo ma emrante ne mabaawa efutuo say obi wo ha ofin say wotena mu ana atu ena abrochire ha nso aye wono eye binom say obi ote abrochire bia sebe adwuma form cleaning ene nkuko mu hohoro eno nko an yetumi ye nya hwe mesrew me pese o ma manfo afutuo utu nkrofofo omo afi na omo ba abrochi ene wo omo timu ene wo omo aye omo adwen se omo wo botaye bi wo omo ani so omo pese omo ye business daache me pese omo afutuo mame. Oh, that's a broad question. Yedi kai omo pese omo ba abrochire. Me mu obi abam se mane ma. Sa Obi kai aha de yeden aba obenya adwuma ye. Unlike efie ne other places no. But me pese omo hu ni se mrante na asisu ne mabawa na omo ba no. Abrabo kwan eye ba akopɛ. Sa Eye adwumaden. Sa Obuo anidie na obetumi di abobra. Na the fact say wo ba brochire doesn't make you automatically rich. So one fast anima we anka ho a enye yi. Na yenyi trimude. Omo ye ba mu bedru am free say omadru brochire ne de no ano. Obo na brabo se ne opa bia. Na wona mabonten sa drugs ne party akese na at the end no bo se sekan wo ne niam akobam. Nti o say yetumi educate ye man youth na omoba no. Come to business. Okay. Business is the way forward now. Over school baby bia, but so to me your business as well. I know so boa. Okay. A boa pa in a sense say so when you be a juma no no fa so when you no so atibia ma. But say you wow there you control yourself, you control your business. But say who need the commitment for the business Mr. And try. Yes, because overboka. Ede. Yeah, you wo ye dwuma okroma se bi utu kwan kra akofie be bosome kra untumi. Nti no. Yes, I be na obi atwiwadi. De mu odere. Especially yeah, money transfer. Or ye dwuma one day kra na odidwane a. Oba wa dwuma egu. Nti no. Mr. say why you so be run into business? Start saving now. Commit yourself. Learn your human relationship, and we are very, very essential in business. So when you that commitment, and say only nipa nyina ntembe pepepa ebedin. Only nipa nyina ntembe pepepa ebedin. Koso ahwe Julie Juu TV. Yenche ye kwa kwaje nkrato aba. Ladies and gentlemen, this is your own lady Abnacha Julie Juu. This is Julie Juu TV. Keep watching Julie Juu TV and subscribe Julie Juu TV. Thank you very much. See ya. Aha, me nua bema, na wo ka say wo ye transfer. Na wo kra na wo de transfer no e bae. E ho no me pese me bo hobiem ansa na e ma conclude. Wo started sa transfer no na ete say. Wo started said ye transfer ni ade because and the nay so ete say because transfer no first na ye ba obia ba ha no aba beye ene obia so wutimi download ne bibi wo phones ne ade ye we timpese mi hu say wo start sa transfer no beginning any nei said ye niam esi call ne se ne esi fire ne ade explain ya no so mame. No transfer money transfer to Africa and other countries as a big time. Okay. Because caneno you started your crowd no na o the pen and paper o chro keke na wa fax it to head office no ma transact ayinama. Okay. But now internet eba ye no enema sesa pa Niam sesa. ama sebi volume na unya no entisa bio. Okay. So many companies na ba almost eyebi online. Okay. Nti nipa na ati ni fie na wa ye nti wo agent na sabi also yaji ho commission kakra no and say kaneno. Yeah. Okay. Menu anum ne adofo yedam ase pa se moto mo bo ase hwe Julie Juu TV
Someone who said the enua be ma be na eka no. Wo se abrabo no nyesa wo tena mu na atu. Wo de adwumadene. Ena obre ne ho ase. Up to now, wo hwe se ne o se kasa. Wo so obre ne ho ase. Onya hantan. Onya homaso. Smo ho. Enti mesrɛ mo. Mumia momodina mfa adwumadene. Ani adibuo. En moye bra ne beboa because abrochire no ni nyina ne wala. Wo ba abrochire na wa mayire wo ho a mobra na wo de wo ho etoto nkrofo bi ho a ha wo ho na wa bra bobe basa. Menua bema bo modern a na chi awadofo. Na afei me pese wa wo de wa address ene o telephone number so to dwa. Wa abobo telephone number na obi hwehwe wa omo modern tutumri camera ha bibia wo pe bia obenya bi wa ha. Yo mefa akwanya we so achia mayonkofo ene abusuafo a wo Ghana nyina especially Sunyan and my uncle Mr. SS Kuma of Ghana Audit Service. Michamu nyina mema Rose so happy Mother's Day. Oh, happy Mother's Day, Ma Rose. Happy Mother's Day. And my address here 89 Penryn Avenue, Milton, Keynes. MK6 2BH. Okay, your telephone number. My telephone number is 044 1908 231 336. Okay. Yo, anuanom yada mo ase. Aha na Julie Juu TV. Yedi mu besie. Koso ahwe Julie Juu TV. Like, share, na fe wa yede wa subscribe. Me say so subscribe a ema ye full vim na my moral a boost your immune system near to me enya holding higher program no every day and day e dia bro ama wanya bi ahwe ye dem ase bebre bye bye. Bye. That's it.